Every day for thief man, one day for the master. Na ene ewiase anase Ghana aye wonu e ma dodo na aye wan gi say just slave queen de wono abon dompim anase slave queen no de won age e de ato won so enam science ne nya de omode wo monsa ai edu anyame e hra so e de ama won no won e de ebeye de e de ebeye adwuma ne asem aba be pie me pono so ene say ye mayiwa miensa bi a chese omono de slave queen attire no ena chese won ahye no na won di jare slave queen e chese won madani isio ena slave queen asa de adwane e de ama won a chese won aye de edie na yemu asem ncheche mu no mayiwe eni papa bi a chese o claim say oye osikani ane omune no eko hotel mayiwa mako miensa menim so bokoye 3 samo so mokoye dioji wo mu pe eno mu betimi aka ama yatie na eno mu no wo ko hotel na jese ne kai wo ebo papa yika a enye asomukuma na eno mu ana na jese papa yi wo papa yi wo mu miense ewie ya na wo susu nim se o ene jese dani man yi na enim bebe na ka so yanko num papa enu bi na so mu claim se papa no kwa no esa ye sugar daddy and so only papa e ko win sa ba mu ewie won mu bia ewie yen ena papa mu anu ho kiti ne se wo fa mu anu wo dwane ye edi eja emaiwe edi emai moto ena aka ejem adofo mi enko she DJ da me ba ma beto aso. I don't want to talk to you, right? I don't want to talk to you. Talk. Hey, I don't want to talk to you. Get a job. Get a job. What? Get a job and leave us in peace. What are you doing? Stop doing that way. Stop doing that. Stop that, please. Can you stop? Stop that, please. I'll sue you. I'll stop that. Sure. Ma'am, can you stop that, please? I don't want to talk to you. What are you doing? I don't even fucking know her. Give me my phone. I want to call. What happened? Kanda mina chuva wo shua le ra le shua ile sana magi a go biala hotel le ba shua ka ile sana magi trying to fix it please do it ana magi lawyer isi ami do it asebe arro na esa esre wa shemayiwa so no fefe anka mo betimi aye adwuma na mo bu nkotodwe na bo pacho na mo pacho enne emmebunu dodo na abano aye wadin so mo de school pa de nya de mo beko adwuma so a enya de mo beko akwakosu adwuma e mo de slave queen na se o mo e won wadin so wo body na nka bible ka se eye the temple of God no no e na won wadin so o mo ebe se ne fi se no na ye quick money se ne ya enne emmebunu abano mo de mo se saka wa na ye quick money e ma wo no enne e ma no so agye to no se quick money ni se odi no hu ebe ma be ma na so obeton ne japa dia nyankopon ahye da esiesie e dia ma ne senka ne hu kani pe anase ne kanchuma na nke wo so hu no eno dia da bi wo mu dia sebio ya kan se ahya bra no mu de ko different grade anase the highest level we ya dia koso wo yeman Ghana mu senka ba ya fefe se wo bu nkotoje wo pacho je se ya sa cheka makra de si so wa ko viral te se wo trendy agazamenga trend no wo trendy se ye hu na obu nkotoje hotel no so ba ma din se enye mu mi asa mu be chi hotel wa so ni hotel edwanya sankotra obi hotel ka wode ne to achi e so wu na wo be chi empa be bia wo ko ya wo ko yi ususu mu de wo be siesie empa no so for a whole week no ena ka wutu mu edisi wo se o sa ebra we nga bia ka me jana me di ko ye adwuma anase me di ko school edu pempe so bi na tese me nyane mu die e bia creating yankasa me own business enka be boa but ye de bi da wo mu amodi omoto mu esi wo se omodo mu sisi mu eno mu be yie e dia ye de e di age quick money na papa no so de o ye e fa baby no e twa ye e fa baby so enja ye chese na wonim se wontimi enketa for e ma miensa no e si de e na wotimi ekoji hotel e ma no eye yie
Adie eya adie ekoso ewo ye man Ghana mu pass oni se wo nye wealthy man men claim se wo ye wealthy man if say adie wo ye wa ma emayiwe ehu ayede aka edwama se police fo kra ne so ayede aba ensem bi se so oni se wo ni ska enko se emapa na se enko keka emamiensa ayede emoso na ni baby to so be ma no eye no e na me ba be boswe wa ye adie we ebe set good example e de ma emayiwe na claim say omo eye slave queen no say mema nyina na say mema dodo na e ka won obo e de awowo eman ni say de emaiwe ebu nkotoje ya enka won ebesua bibi ehunu say no ni kwa say enka muma emema eye de take advantage of the name no say enka wo ye oba so na enka wo fe de enka wo de won sa e de ye bibi a anka be ye de ebeboa enne emma bunu no na esisi so no dodo na de ene mo wure say tin say ba me wote no wode ba wo wani so na ya nu ya shisha pam because so show monta di se ma o dum say o chichire bo pa ene the wide wa pians and what do you ever discuss? Now, me be so, papa nka when Janipo, and a papa, how would you know the papa or your rituals? And so, or you soon I would dear Eddie Papa ye bibi. Or the Shira Muslim Queen's Panama himself. Most women be be Eddie found where a bra and yet a bra pa Edima or baby. I said your body when you were young can send this over crown until your friend Acatesia. Cut out fire the FSC. Now, Bob Brapana said, live a diligent life. I just said, Bema. Or do a beba besra wo every fear no and ya kasa wo your papa na nye slave queen say wo slay ade akokoye emema dodo na e man bi no e de slave mo slave queen no o slave crown no mo de ye adwuma into we enye asuahu no emfama enne emma mabuno a dodo na ya wadwen so mo nye de wo mo emfa won sa enye adwa na so wo mo empa bibi emfa mo won ebra na papa yi dwane a wo dwane ja emaiwe e wo hotel wa enne hotel emaiwe so ko do ya pacho hotel nipa no ona no so aka say de bi da me mamu nko na mu be ya adwuma ansa na amode article bi se ka no emu adunu na eye ne kwanso no na so be so chewa den edifa ene enso bo ti me so ko YouTube channel na ko subscribe if ko too much g comment section also chewa give a follow for fema me obum any demo na o for go follow on Facebook, Instagram and Twitter na me de ne ensemi about mo fono so no me din e de afia instrument so the odru bebia or shay, and as a name of the same issue.